Halo Torres, kije. Nyen Torres. Meme anak lekat di Busung Biu. Buku Julung Wangi sase kelima di Banjar Klod, Gang Markisa, Pak SMA. Meme anak pekideh ke Amerika. Sing mungkin bobat meme bobat melog-melog. Seken meme ngelah kurenan uli Busung Biu. Ngelah panak buen. Cucu meme benglah di Amerika benglah masih. Ini ngelah masih di Busung Biu. Seken deh. Ada sing ugu perlu bukti yang ngaji foto. Meme ngelah foto. Sen podon meme. Nih ani monol nih. Nih kurenan meme. Nih panah meme. Nih cucun meme. Cucun meme adane Alma, gede Alma. Seken deh. Menadi cunguh meme mancung. Anak meme mau operasi. Sungguh meme kan mancung. Kena bisa operasi. Iya, meme ke Amerika mau operasi. Karena pekideh meme di Amerika itu langsung operasi. Sekan deh. Sekan ada sing ngugu nih. Ini takunin nih. Ini anak polos gati nih timpalin nih icalo takunin je. Pak calo saja. Adik kedek. Sekan nih. Sekan. Oh, meme seken uli Busung Biu nih. Oh, mentiang anak Pak Busung Biu uli seririt yang nih. Oh, seririt mani-manian melali ke Busung Biu. Meme anak ngoyong di Busung Biu. Tapi jani meme anak demenan di Sisen Pasih he. Meme dini ngekos si dong di jalan dong di muka kene kantor pos. Oh, lawang dong me. Dia anak selesai kemu sambil nyaring. Oh, kadang meme ini tamu. Naget yang dundan meli. Kene apa adane togog. Wah, meme sing demen ken togog. Adanan meme pop es. Ani keto sing perlu angon gene. Napa cepok beli den tiang. Iannya ngelangi aja meme 10 jam nya. 10 jam bisa tiang kram nih bisa mi kram kedinginan. Sing dingin anget itu anget. Ian kita tes itu laku kaya di tengah pasir. Aruh, sing bani. Aruh. Nah, ada takut. Ian meme merasa kebos, meme ke pasir. Lanai jani ke pasir. Aduh, sing bani me kangwang be maniandan. Ada saja anak Bali jejah ken mata nai nih. Takut ken selam, sebenarnya lungan selam. Selam manis, cara buah manggis diapin selam kenyirane manis. Ya saja meme duag nih. Tiang eran meme bisa bahasa Bali. Nih, manian singgah ke rumah yangnya. Apa? Singgah. Kemudian ada apa di rumah kamu? Sing ye melali dogen. Melali dan apa sih? Sing di gunung, aduh kebos. Meme sing demen tongos kebos. Men bang aja es. Aduh sing ngilangan kebos itu. Meme demen ke pasir. Men gitu nyak melali si umah meme. Meme si umah meme melali. Aduh tiang sing nih. Jani deng repot badah. Kewang aja anak Bali nih. Nah, kal kije meme kal ngalih nau men dije ngalih nau meme dije aja ya jalan-jalan meme anak demen kini dan begelindeng-gelindeng sing anak gendeng.
Oh, meme anak mula sing gendeng. Iya, meme. Tapi di helm meme misi apa isane? Dadong masih manusia gitu isane. Meme budoh. Misi meme budoh. Nanging ben dibalik nih misi dadong masih manusia gitu. Oh gitu. Oh, tawang nih, tawang. Uli DJ memang judul lagu gitu. Dadong masih manusia, biasa tiang masih manusia meme ada jo. Dadong masih manusia. Iya gitu be. Hey, halo cewek. Meme anak betul. Sing iya anak lo kan biasa cewek. Biasa lemu buleleng apa buen di sisen pasih demen gati nyailin meme dugasnya nepuk anak dua orang pek gede meme jok gedeg basang meme kadang sing nawang bahasa nintu neng manian kebang pek gede bare gawat bare jajah ya ketang-tangin ya bani apa tusing yang tawang kan aji bisa mencontok tendasnya mencontok anak lemah kual lemah nakal jahil kan anak dua sing nadi biasanya manian di suargan bisa dadi lelintah ya sing dadi lelintah bisa dadi kini apa dane jelati cacing tanah mare je nyelumbe kini den apa dane endut bang taen rasanya nak lemah gitu lemah begeg sing nadi lekat di bumi kini manian bisa sengsara kan gitu jahil tekan anak dua biasanya bakti tekan anak dua men pidan meme teke nih meme be mare tugas 5 bulan meme teke oh asal mare nih meme oh meme iseng tekan keluarga di Busung Biu men meme benglah kurnan nih subuh di Amerika meme ngelah kurnan sik adane aji bagus oh anak Gusti wang meme sing adane dogen aji bagus oke tuh ya omong meme antian aja malu nih sekat-sekat meme kone uli Busung Biu ngelah kurnan meme nih di Busung Biu di kurnan Busung Biu ngelah dadu meme kurnan oke tuh men panak di Busung Biu kuda tadwe paling nyoman besik paling ketut besik ani madenan ani gedenan teken keadekan di Amerika ya oke tuh hotiang mare nawang artinya memang ngemaduang anak lo anak muani nih secara di Bali anak sing biasa kan gitu ya dari dadi den dijadi ke dadi patus hari ini anak muani ngelakurnan bisa telu anak lo dadi masih be dua mimi oh tapi mimi sing bisa main pingpong yang pingpong pas aduh kewah mimi sing tahan olahraga peteng orang tahan ada dan mana ajaknya mimi olahraga biasa ajak kurnan nyen buen cipik rancing res nah mimi kamu aluna mimi kal nyaring nih nggak berjaring nih oh nah tadi masih melang nepuk buaya darat benawang meme benawang buaya darat liu dini